A ni zanimivo, da čeprav živimo v dobi, ko nam dnevno predstavljajo nove tehnološke rešitve in bi na nek način morali biti že navajeni oziroma bolj dovzetni za nove ideje, pa vendarle vse te novotarije potrebujejo vsaj nekaj let, če ne desetletij, preden se dokončno zasidre v glavah množic. No, Ford igra pri popularizaciji modernih naprednih tehnoloških pripomočkov izredno pomembno vlogo. Vzemimo za primer Focusa 3. generacije, slovenski avto leta 2012. To je bil avto, ki je populariziral sistem samodejnega parkiranja. Ni bil najboljši sistem, ni bil prvi, ampak sistem samodejnega parkiranja je s Focusom postal tehnologija dostopna ljudem z običajno visokimi plačami. In poslanstvo prinašalca novodobne mobilnosti novi 4. Focus še mnogo bolj samozavestno opravlja. Pred leti je torej Focus parkiral tako, da je sam poiskal prosto mesto, nato pa obračal volan tako, da je avto sam kar najlepše parkiral. Sprva samo bočno, nato pa tudi vzvratno in diagonalno. Voznik pa je še vedno moral sam pritiskati na zavoro in plin ter prestavljati naprej in nazaj. Po novem sistemu pa vse faze postopka opravi avto sam. Voznikovo edino opravilo je držanje gumba, s katerim vklopimo sistem. Še več avtomatizmov pa novi Focus ponuja pri višjih hitrostih. Lahko ste deležni recimo avtonomne vožnje druge stopnje. Level 2 means that you have lateral and longitudinal control at the same time. You have lane centering assist and it's providing you a gentle torque in the steering wheel to always center you in your lane, depending on the camera information, which is then seeking for the left and right lane marker. It's an advanced lane assist system, typical lane keeping aid, which needs to stop you from leaving the lane. Lane centering assist does not get you into that situation because you have no opportunity to leave the lane. You are continuously supported, and we combined it with speed sign recognition. So you don't even need to take care of the actual set speed. The adaptive cruise control will read the sign. We eventually use map data. You can see, for example, electronic bridges. Seveda ne pozabimo, da so ti avtomatizmi tu zato, da bi vozili varneje. V kritičnih situacijah pri visokih hitrostih zna torej novi Focus celo samodejno obvoziti oviro na cesti. If you, for example, approach a traffic jam at 100 kph from the rear, then you don't have sufficient time and place for doing emergency braking. In that situation, only steering helps. What we see is that often people are not steering around the obstacle correctly, and they eventually destabilizing the vehicle. So what we are really doing, the driver decides if he wants to avoid the car in front of him, left or right side, but then we support him a steering torque, which is exactly the one he needs to come close by the vehicle, avoid it, and don't stabilize the vehicles. Naslednji tehnični priboljšek preprečuje izsiljevanje. We have cross-traffic alert in our vehicles. It uses the rear radar sensors to understand if you're pulling out of a parking space, rearwards, if there is a vehicle coming from the right or the left, and it warns you. Now we have done the same what we do in the forward motion of the vehicle. We actively brake. So we understand if there's a potential collision. If the driver does not react to the warning, then we automatically brake, avoid or mitigate. Novi Focus ponuja tudi sistem, ki ščiti pred poškodbami gum in platišč. Active suspension system, which is optional on the Focus, uses the wheel travel sensor of any wheel. The sensor is so fast that it detects when the wheel actually falls into a hole. So that movement is detected, and then the dampers, they are immediately stiffened up quite severely, so that the tire doesn't have time to fall into the hole. Obviously, if it doesn't fall into the hole, it wouldn't hit the wall of the pothole, and then you don't risk the damage. Focus je torej avto, ki prinaša vrsto tehničnih priboljškov za voznika, a v bistvu se ekspertiza nemških inženirjev kaže že tudi pri vožnji, pri kateri elektronski varnosti asistenčni sistemi ne rabijo opraviti svojega dela. Dovolj je ena takšna zavita cesta in športno navdahnjen voznik, pa bo Focus dokazal svojo superiornost pred številnimi tekmeci. Je dovzeten za vsak voznikov ukaz in izpelje ga z izjemno lahkotnostjo. Hkrati pa je utišal kritike tistih, ki takšne karavane kupujejo zgolj z metrom. Kar je izrednega pomena pri novem Fordu Focusu, je, da je dobil dodatne centimetre. Tako v prtljažniku, kjer ima več kot 600 litrov prtljažnega prostora, ter dodatnih 5 centimetrov dodatnega
kako učinkovito nagovarjamo zahtevne dinamične očete, ter na drugi strani fluid